51. Enkosi izana umsana Phambi kwami lentaba yephesa nemandla kaNkulunkulu lonke egameni lonyazi lwezulu amen. Uthi uMshumayeli ake sisho ukuthi evikini besiphi akukuningi ke bangcwele mina
engakusho kusukuma nje ngibabaze bangcwele. Ngibabaze ukuthi uNkulunkulu simbonile eSwatini bangcwele. Amen. Uyaphila uNkulunkulu wethu bafowethu. Amen. Bemuhle uNkulunkulu wethu. Enguthandana yonke bangcwele. Uthe masiphuma uMshumayeli ngolwesihlanu seswazini. Nami ngithe hayi namhlanje angizogibela imoto zengane zami ehlale zithwala. Kodwa msizongena ebhasini namhlanje. Libothe ibhasi khona ngempela la. Thema kufika lapha batholakala ukuthi uMshumayeli azange ahlangane kahle ukuthi liwasiba siphuma. Ngize ngakhuluma naye impela uzwani. Washo cha okay. Wabe bancane abantu ababhasini. Kubonakala ukuthi ibhasi asirepotile asithola lencwadi yomqondo eBorder Gate. Asesikufanele baba ngoba abaningi abantu abanyamshumela abanawo amapassport. Sasesibonakala abantwana besinabo lapho eholweni. Uthi ngone umshumela uthatha amakhumbi. Hayi sasesawathola amakhumbi futhi. Mahle futhi ubethosa namatroli. Bose begibela abantwana abalekhaya beyenkulunkulu. Engikuthanda uMshumayeli namhlanje akho report ngesakini. Namhlanje ngene kahle eThekwini ngaphuma kahle eThekwini. Ayikho report iyafika ukuthi uShikokeni sambe kakhulu. Qinisolile. Ayikho. Bese kubona ukuthi kokushintsho besihlangana amakhala njengezimvu lisondelana makhosikazi sondelana bobaba sekunje manje senzenjani lifisa kwenze kanjani bathi ukhokheli nawe uFanteni nani bomama likhona mangezeka kanje kokulunga sithi siyabonga sezinto ngesilodwa. Amen. Asiyahamba uMshumayeli saba simnandi siyakhulunkulu sasabuya simnandi. Bangcwele isithemba sesifikile eSwazini. Sabona sesisemaSwazini impela ke manje. Ngoba ubona nabantu bethu mobabe kuthola ukuthi usoba bokuhle. Yangena inkosi ekseni phethe umfundisi wakhona uDlamini. Umfundisi wakhona. Emini wasangena uNkulunkulu wethu bangcwele. Hayi ngangena nezizwe bafowethu. Ngeke sekathoza kuhloko makoti befike emsini. Yasengena inkosi yasemini. Hayi. Ngiyayazi ke mina inkinga yami ukuthi okunye kuyangeka nje ngikhona esibayeni. Ngenxa yenkinga yami endlebe. Indlebe zami Shumayeli ayisasebenzi kahle. Hayi ngithi ngiyaphila kodwa mase ngiyabona khona lapha kwabonakala khona. Indlela ayisakuzulu. Kodwa uthandile uNkulunkulu wethu uthemba ingena. Wasebongela amaswazi bangcwele. Amen. Owabongela amaswazi inhlanhla akazi noma abanye abantu bebeyibone inhlanhla uNkulunkulu mayisakubo. Wayibongela amaswazi wabongela nenkosi uMswati. Wazamcelela ngempilo ende. Wathi umnika phila usho uNkulunkulu wethu ebongela uyinkosi yamaswazi. Khona manje umsho khona uNkulunkulu mayisethi wayethi mangeke yakwaZulu. Uthi wayithola inkosi yakwaZulu umdumba lesemlethile. Uthi ayithola semlo phansi semlethile ilinde uNkulunkulu ngoba yayimazi uNkulunkulu. Bazange benazo ezinye indlela yaba nendlela kaNkulunkulu okusekhaya kuyo. Yahlala yamlinda. Ngithe ngiyabongela inkosi yamasulu ukwazi ukuhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Sho ukuthi bangcwele uthe uMshumayeli izididelo zonke. Angeke ngime ngathi ngihambe ngedwa. Nami kusumela ukwabazi ukuthi uNkulunkulu simbonile uMshumayeli. Wena kuphela ngibona uMshumayeli. Masifika uMshumayeli umsobuluko sathola ukuthi kunomntwana la ekhaya sedlule emhlabeni.
ase siyadlula sihamba sawubeka mshumayeli lezwi lakho simbeke kahle-ke naye bengithi kuzofika umfundisi ebesinaye emngcwabeni ngoba ngibonile ukuthi hayi ubonile siyathela kahle mase ngiyathela wathi ngifika ngesabatha selokhu ngiyaqalaza ngasinomkhona yini kodwa bekujabulile ukuthi ngabakho umshumayeli emotithe umasabo sabuye nenyamazane ekhaya sho ukuthi wantole sabe kahle swazini bekukuhle kakhulu nami lawo masokukhula ngiphe wona inkosi usemswila amen siyayivuna indlela ngiyayikhetha inkosi yezulu nomhlaba amen unyazulizwe Nazaretha ingcwele enkosini uthi uba umshumayeli ababekhona abathi qaphu bafakaze ngoNkulunkulu abambonile lo oguqile inhlanhluthi yala ekhaya abayazi ngoFaltini izalo mangqosinini umama uMampondonsa bantwana basezulwini bengayimiselanga iswazini ubipassport ayikho kulela viki kufika umuntu ngilele uthi bonke abantu bayafuneka eswazini kaqina ipassport ayikho iyabiza 600 kwathi ngaleli viki lokugcina ngafonelwa ngomnye umama ngolosine wathi kufika inkosi kuyena ithi ayingibuza ukuthi ngiyanini eswazini hayi nami ngafasa imthwalo ngasemguqa ngathi shembe angina passport umhlaba wakho sengiyeza kuwe ibonkosi ngafike ulwini ngihamba ngalayisha abakhokheli ngemoto yakithi ngafike eBorder Gate amaphoyisa angilindile ngathi wemaye ngalungisa ifoto ngathi ushembe iBorder Gate yakho waqhamba nomsibi naye uyisidudla kana passport sibi sodlula kanjani ngathi Vilankulu uthatha imoto eqengayo ngangena etaxini kuseshwa zonke imoto kodwa le taxi bengene kuyo yimi no driver nomsibi sifihle phansi kwamasidi ayiseshwanga ngathi inkosi shembe safike eSwazini abantu baseSwazini bakhuluma kamnandi bathi kude inkinga ngabona umshumayeli wangena uNkulunkulu sathokoza ayibongosi sabuya nezibusiso ke sahamba sayina kulamanzi ashisa yayisho ubaba umshumayeli noma umkhokheli safika sawathola amanzi ashisayo kuhle nje konke kusho umshumayeli kuyenziwa lapha ngibonile kodwa ukudlula konke simbonile uNkulunkulu eSwazini ayibongosi ithi inkosi ke abantu bambhala ku TikTok yini TikTok ya khona indoda ushemba ifake esogweni iphila eSwazini ibhala kabi ngenkosi ku TikTok yathi inkosi kade ngamfaka esigodini sosiza emgodini omnyama nomfana lo kwabantu ke baboshwa besaphila kodwa ke sikudlulisayo bantwana baNkulunkulu sithe mina masibuye nabakhokheli
ngaphinda ngafika eBhotagida amaphoyisa ephindaphindene ngathi Zasha usesha kwasani futhi ngaphinda ngabiza umsibi ngacasha ngomkhaba wakhe sangena Nkosibuseni ukuzwile Senifikile Yesu wethu ngicela ukubingelela abagcotshwa bethu abasolayo abelusa izimvu zikaJehova nehamente yonke kaJehova egameni elihle lonyezi wesuku amen. Siyabonga baba uMshumayeli ukusibhalela ithuba lokuthi sibeke amagamanyana amabili amathathu sifakaze ukuthi simbonile uJehova. Ngisukunyiswe njeke ukuthi kunankulumo engabe ngayizwa ngolunye usuku kuthiwa kwenye indawo kwasukuma inkosana yayikade ivakashile yakhuluma ngoNkulunkulu yashumayela ithi masiqedile sekuphunyiwe kwasekuzwakala enye inhla isuthi sithi nakudunyiswa ukuthi ukhulume kahle nenhla isuthi bekade ishumayela wayesethi awu ushumayele kodwa-ke manje kubuhlungu ukuthi usesemncane kusezohlubuka noma yinini. Wambiza uMshumayeli wathi wena uthi abanye abantu bazohlubuka ingani wanehluleka ukuthi ngithi mangivula ithuba lokuthi abantu abakhulume bashumayele bakhulume ngoNkulunkulu uyayithulela nje nabo 23 nangivula ithuba uyayithulela. Uma sekusukuma omunye manje khuluma ngoNkulunkulu usuyahlabeka usuthi uzohlubuka. Manje-ke lokho kusho ukuthi-ke kubalulekile lokuthi sikhulume ngoJehova uma ngabe sinikeziwe ithuba. Kodwa kangazi noma ingilosi yami cha ngiyaxolisa Mshumayeli uthi kumpe ngikhulume kakade kanti ngisengakasethule ebandleni. I-DNA yami yakwaseya kodwa umama ongizalayo ungowakhumana. Kwatholakala ukuthi kumpe khona lapho kungenzekanga kahle khona yini lapho seyamazama lokuse kahle izinto ezifanele kwakhumana. Seluthe kunyazi-ke ingane enjalo ibizwa ngesibongo sakomalume.
kusho ukuthi ngengumkhumalo ke ngihambile ngayofika kulelazwe lakithi lapha ke inkomazi engizalayo ngiyakhona kodwa ubaba yena cha umZulu namanxiwa nje akithi lapho kwabakhe khona amanxiwa amathuna omkhulu awekho khona obaba kuphela le eSwatini so kusho ukuthi ke singabe umdabu bangapha eSouth Africa kodwa ngobaba obaba ke sebangani ngihambela nenhliziyo yami ivele ingekho mnandi ngizwe lokuthi inkosi ayikho umSwati akekho ekhaya uhambile ngabuka ke le ngathi awuyazi ke manje ke le ndaba lena ke ingazi ukuthi ayenzeki kahle ngoba yebo ngifanelanga ukumsola umuntu omdala ubaba kasolo ekhaya kasolo ingane kodwa nje kuyabona ingane uma ngabe izinto zingenzi kahle ukuthi ngathi akwenzeki kahle nakulonyaka ophelile watholakala engekho nakulokhu nakhona futhi akekho kanti umuntu mangabe evakashelwe ivakashe esibalulekile sesithe siyezo abakhona akabi khona ekhaya kodwa ke akusibona okwami kodwa ngiyabheka nje wendlulile kuNkulunkulu kule nkulumo njengoba umkhokhela sathi ukuyithinta kancane uthe uNkulunkulu akazi kahle ukuthi kwenziwa yini ukuthi amakhosi angamthatheli ukuthi athi uma efika athole ukuthi amlindile uyathi uma efika emakhosini wabala leya kwaZulu nayo leya yaseSwatini wathi ubathola bengekho labantu abathatha isikhathi ukuthi befike naye khona ufuna kube uyena obalindayo wabekisa ngomdlokombani ukuthi umdlokombani abekadazi ukuthi unesivakashe sizayo abethola ukuthi sewumlindile manje angazi ukuthi yawufika yini emakhosini lawa ethu ngakhumbula enye incwadi lapha eBhayibhelini ekhuluma indaba zokuthi ningadumisana kanjani ngamthanda kanjani uNkulunkulu nina enisadumisana nodwa na ngabheka laba bantu balapha kuleya ndawo yakithi ukuthi ngalesikhathi sihalalisa siguqela ushembe bona bayihlalele lapha etulweni phezulu babhizi nje ngeindaba bayikhulumela indaba zabo abanenzaba noshembe laba bantu laba ke okuyibona bangaphakathi lapha engicanga ukuthi baphile eduzane nenkosi uMswati badumisa nje uMswati kuphela nguloyo umuntu obalulekile kakhulu kubo ushembe nje abayabuka nje noma bacanga ukuthi inyanga yeShembe uzowelapha ngasi iyangidabukisa ke leyo nto leyo ngoba wayathi inkosi icela ukuthi amalanga isikhathi iselule inkosi ukube kuyenzeka ihlala isikhashanyana eside wavuma wasezulwini wathi ngizawukwenza lokho kodwa ngiyabheka ukuthi ke sowehlisile lamalanga waphindisele emuva lena ngoba uyabheka ukuthi ngazi ukuthi lana uthandwa nje ngomlomo kuphela inhliziyo zethu azikho kuyena ngoba uma ngabe zikuyena inhliziyo ngeke ukuthi kuze umuntu omkhulu kuze uNkulunkulu kuwe ungabi khona inkinga le enkulu kakhulu angazi ngifike la kuleli bandla lelo uma ngifika ngathola ukuthi kunenkulumo ethi zona ngamvunye uma ngabe sekone mina nje kusho ukuthi ngiyiNazarethe isono sami onke amaNazarethe lawo enhlayisuthi sekuyawudinga ukuthi sethwale leso sono ngila ekuthenini ngafika kuleli yazwe lakithi ngalela langa onyakeni ophelile ngathola ukuthi kunomuntu owethuka inkosi ngenhlambe enzima kakhulu namanje ngiyayesaba le nhlambe ukuthi kunomuntu ongakhipha inhlambe ende kangaka ethuka uNkulunkulu kulokho ke angizwanga ukuthi utheni ngizwe nje nasekukhulunywa asekhuluma uNkulunkulu ukuthi usephindile loya muntu loya wakhuluma amagama angemahle
ngazibuza kulonyaka ophelile ngathi mina njengoba kuthuliwe labantu baseSwazini bathulile abakhuluma lutho ngenhlambe ekhulunywa ilo muntu kuNkulunkulu kuze nje ngathi abathinteki kuze nje othintekayo ngoba kube kwakukade kukwezinye indawo ngabe kwahlanganiswa amakhanda abaphathi basibiza babiza ibandla bathi hey nangu umuntu sesibhoqe ngobenda inyama singayidlile asizigezeni kodwa yenzekanga leyo nto leyo ngabathe ngiyazama ukulandelela phela ngumuntu nje mina ngikhuluma nabanye abangathi baseduzanyana nami ngibuza ukuthi wathulwa kwathiwa du inhlamba engaka kwethuke uNkulunkulu aniboni ukuthi lento leni izawusembatha sonke lento lena ngangifundiswe mina ukuthi zona ngamvunye lo muntu lona uma sithulile nje kanje angeke nisibonakale nathi ukuthi siyavumelana noma ithini simthumile ukuthi makakhulu makethuke uNkulunkulu lo muntu ngale nto lena insipho yini ngabe khona insipho yokusigeza ukuthi sigeze uJehova ngale nhlambe engaka kwanhlanga zimuka nomoya wangathi akukhuluma ngalutho Oke vele uma ngabule emuva lena waye elempofana vele alizwakaliswe so ngiyamangala ke ukuthi mangabe namanje kuphindile loya muntu loya wakhuluma lezo zinto ezinzima kangaka wakhuluma izinto wahlambalaza uNkulunkulu ukuthi izawuthiwani lento ngoba ngibona ukuthi abantu bakhona bayathinteka ngizwile ke uJehova ke uthe umlahlile loya muntu waze wathi uyamcelela komkhulu ukuthi obaba mkhulu ukuthi angathi bangake bamthatha uSwazi bamshaye azogijima abuye kuyena wathi uzathi uma efika kimi ngizawufike ngimphilise uyabona ke ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu wakhe noma onile kodwa umuntu wakhe kodwa ke egcineni kwakhona washo lokuthi vele sengimlahlile so ke angazi ke ukuthi ke thina ke sikuphi ke thina njengoba singagezwanga singazange siyoyidlamula kulento lena ukuthi thina sizawuthi siyigcokile eNazaretha siseyiwe namakholwa ngoba asizange sithathe insipho sekuJehova siyocela insipho kuNkulunkulu sicela Nkosi usigeze ngiyaxolisa amaNazaretha ukuthi ngikhulume kakade ningithethelele kakhulu kwenziwe njena ukuthi nami umoya wami uthathe wathi ukuphakama ngale ndlela le okwenzeka ngakhona izinto uNkulunkulu abusisebenzwe Ngibingelele isigodlo sikaJehova uNtaba yePheza ngibingelele uJamengweni ngibingelele ubaba bami kaSuthu lokhu uqine umandla ngamandla
Ngiyasaba ke uma kule ndawo angisiyi indawo engijwayele kakhulu. Kodwa ngeke ngabona umgogo undinda ngoba umame bese esesikhombisa uzoqala ubani uzubani. Ngawubona lokho undinda ngasethi ayi angisithathe isibusiso. Ngiyayisaba le ndawo ngoba indawo ebucayi le. Ngomunye unyaka kwaku-2003 uthi ngolwenkosazane lusekuthuthukeni. Laqoka umshumayeli othize ukuba akasivalele ngesibalo sika-110 kwasekuvalwa inkonzo yasemini. Wahlabelela lo mshumayeli wazamazama ithempeli. Izulu ukuthi yini indaba ngiyisaba. Indlela ehlabelela ngayo umuntu wayehleli wayethi nje hayi bekuhlabelela kulokhuyana bekuyinde yani. Kodwa kuhambe kwaphela isikhathi ngifuna ukwendulela indaba yokusaba ukuthi ngiyisabelane ndawo. Awuphelanga unyaka wayesehlabela nomshumayeli. Wagula ngendlela owubona ukuthi uyahamba. Kwathi uma kubuzakala ukuthi yini mina ngasondela emotweni yakhe ngabuza umama wakwakhe. Ngalinda umama wakhe ngathi ufuna ukubuza yena ukuthi uqale ngani ngoba kungenalutho. Wayesangichazela wangibiza ngegama lami umama wakwakhe wathi Mfuthu yakhumbula uthi ngolekosazane ukuthi akahlabele isihlabelelo. Ngathi ngiyakhumbula unyaka ophelile ngoba besengomnyaka. Wathi idalwa zaphakama zakubo zambanga nezakomama wakhe nezakubo zempela wayesehlabeka lapho. Isizathu sezimhlisabelena. Ngiyacela ke noma ngisaguqile kule platform ufana nomuntu osebhokisini. Idalwa zakithi kwandla ngamandla la ngizalwa khona idalwa zakwakhaya ngoma wami. Idalwa zakaMathendo la ngiwakhona. Zehlise umoya ongcwele. Kungabi nokulwa nokuphazamisana kwamagama ngoba njengoba ngiguqile labantu abangaka abangilalele bengalahlwa ngani. Ngoba njengoba ngiguqile kufana nomuntu manje othetha icala emndenini ngoba ngimelele zona idalwa zamhlobani. Ngiyacela kunyazi wezulu engizokhuluma kungaphumi kimi kuphume kulona konke ngoba labantu abangaka bavuke ekuseni beza la bazolalela bazozwa unyazi nasezulwini luye lwathi mase luphazima phakathi neviki zase nakimi intambo zekagesi ebekade ziqhumeza suke Swaziland zangiyakazisa. Ngabona ukuthi ngifanele ukuthi ngiye phambi kwakhe uJehova omuhle. Ngiyenzele lokusho umama umkhokheli ngathi ake ngiyogibela nje ibhasi. Ngibone ukuthi uma uhamba nabantu ngoba kuyafuneka uma umuntu uphile phakathi kwabantu. Ngifike lapha ngabona isimanga. Ngithola umama umkhokheli ecoordinator uhambo nabaphathi wabo mangifika lapha ehholweni. Into yokuqala engishilo mangehla emotweni ngithe mama umkhokheli ngiyabonga ukuthi namhlanje uzoyibambela. Ngifika umama umkhokheli ephethe amalisti ethi ubhalisile ngiwathi ubhalisile kunguye umuntu wami obakufanele bebelekelela. Ngikubongile lokho futhi ngikuthandile. Ngaze ngakhuluma nomunye unkosikazi ngathi ngiyayithanda lento ukuthi umkhokheli namhlanje uzoyibambela uzobona ukuthi sihamba kuhanjwa kanjani. Uthele noma sengabe ibhasi sekuthiwa likhona ukuhamba kwawuye futhi wathi ngiyafona manje sengifuna amatekisi enzohamba ngawo. Hawu abantwana basezulwini afika amatekisi kwafika odriver abantu abalunge ngendlela exubile
bavumelana noma umkhokheli ngemali kade bize ibhasi ngoba phela ibhasi alifani netekisi kodwa bagcine bevumelene. Siyabonga lokho ngoba bakukhombisile ukukhona. Sifike lapha sambona uJehova. Sawubona umbala ongafani neminye imbala. Sambona umuntu okwazi ukukhulumisa umuntu phansi kwegrave yadonela. Bengisemva kakhulu kodwa ngokusizwa kwakuMshumayeli ngoba ngasuka ngithandazile la ngangikhule umama esho esikunobaba omdala ubaba wakhe omdala kunobhuti omdala ugogo aqala ngayo ukuthola umntwana kwakungumlindi kwashonela ezweni laseSwazini waphathwa inhloko wayihlakaniphe kakhulu esikoleni wabekelwa usala wabekelwa eSwazini ngangisukele ngilindile ngithi lolu hambo ngiyalithathela wena baba omkhulu ngathi uma ngifika laphana sengivaleleka kodwa wayenza indaba baba uMshumayeli ngafika uNkulunkulu ngoba ngangifuna ukuyomnikelela ngathi baba kunobaba omkhulu ohambela kuleliso wabekelwa kuleliso wasiya correct kwamazibuko wathi inkosi imkhumbule ngathi inkosi imkhumbule yikho ngithi uJehova unjani lo okwazi ukukhuluma nomuntu umhlaba ungaka uyedwa umuntu othunywayo eziwe umuntu osowalala iminyaka okada nyazi ezikuphela kodwa sesengilele ebusuku ngase ngibona ugogo noma ngimazi kancane ngase ngibona ugogo intombi yakwazitha iphethe umntwana omuhle okaba isituthe esihle esimnyama esigqisheke kahle embambathi ngathi balungiselele ukungena esontweni ngase ngithi uJehova unjani lo umbala onjani lo ongafani neminye imbala ongalingani futhi nomunye umuntu othi uma eqhamuka awusibonile nyazi lezulu belihle kantwana nasezulwini sibuye nomphako uthi ubaba ngiyayithanda i-interior engiyibone la eSwazini sabuya nomphako uthi ufuna into ayibone eSwazini yenzeke ebuhleni kube nomuntu kube nendlu eyakhiwe ngendlela leya interior mangizwa kuthiwa yenziwa ngabantu base-Egypt kule challenge ngithi singamaNazaretha ukuthi ngoba unyazi siyathanda mase luthi izinto ezinhle ngiyayithanda phela ngifuna iqiniso ngisho njalo ukuthi lento engiyibonela eSwazini ngifuna yenziwe ebuhleni ngaphakathi kule ndlu le ngifuna ukuyakha ngifuna yenziwe kube njengala eSwazini ubuhle bakhona nami ngiyayibongela ukuthi uShembe ngithandile ngabubona ubuhle sawubona imgidi ngesonto kwaba kuhle yathi uma ingakaqali imgidi ayisehamba amasonto kaNkulunkulu esehamba noNkulunkulu engaphakathi esigodlweni wake washumayela omunye wathi amasonto asezulwini aseyithatha ile indawo yamakhosazana abuya kungasekuhle sekugidwa sekukhalana imbongi ukukhalisa umene ubone ukuthi nisezulwini la awe ubuhle eSwazini sibonile ubuhle ngiyasibongela nami isizwe sakithi la ngizalwa khona ukukholwa ngeliyalizwe kwafika ngentombi yakwaNdlangamandla anti umfundisi nje namhlanje yazala abafundisi yazala abakhokheli ovale nesihlabelelo bekuyingane yakho anti noma sihambe emhlabeni kodwa ngivukele lelo singa mangibona kubuhle kanje kwafika ngentombi yakwaNdlangamandla ukukhola lapha ezweni lasoPhongolo kwafika emzini wakwaShabani futhi lapha ekhweleni likaBabudubazana ilapho khona into eyisho ngoMshumayeli la ethi bapho baba badala uma kuhlatshelwa kufuneka kuvuke usinga sasithi uma ngabe sekuhlatshelela uzokuthi uNkulunkulu ukhona kwakunensizwa lapha eyisho uma isiqala ithi uma kuhlatshelelwa uyizibongelela nami ngaze ngibone kwenzakala kodwa sasikhule kwenziwa ngangibona khona lapha kwaShabani wawuyizibongelela lensizwa ithi udaba zimnandi zasuke entabazweni zaba nevunga bese kwanesalukazi sasibizwa kuthiwa ubheka sihalalisa izalukazi endala zayihalalisa uma ngabe kushunyayela zibongelela zithi iza nomkhosi asisho njalo isalukazi siyibonile umbala ongafani nomunye umbala eSwazini siyibonile into enhle esezulwini
ehamba iqothoza uthande nje uhleli phansi nami ngiyazibona lokho ngibona sisenze ngiyalema bafowethu Ngicabangile umama besambe naye ukuthi ngeke saphinda hambe nathi. Ngoba sifika sesigwaca. Bancwele ngizobingelela abaphathi ukukhokheli nabakhokheli basezulwini nomshumayeli ngibingelele nabashumayeli basezulwini. Bingelela intaba yepheza bese ngibingelela ihameda lonke lonyazi bezulu. Bancwele sambile sayiSwazini selekhulumile umama nami ngithe hayi ake ngihambe ngiyeSwazini lo ngifisa ukuyeSwazini thola ukuthi lekhaya kunenkinga kunezimcimbi kushoniwe kulokhu bekunomshado ngase ngithi hayi emshadweni wamagubane bantu angizophumelela ngoba kudala ngifuna ukuyeSwazini ayisambile ke kahle kuyeSwazini noba kuFanteni lapha bechusha nabanikazi bamatekisi bechusha lapha na kanti sithi sihamba nabantu asebenolwazi kanti sihamba nabantu abazi ukuthi kuyadluleka lapha noma kungaphethe lutho bancwele kodwa ke sambe kahle safika eSwazini saya lapha okusabathelwa khona endaweni yakhona kuthiwa basisezuzu lapha besikhona leSwazi angizwa lutho mina umfundisi kade ephethe inkonzo lapho uDlamini wakhona lapha khuluma lo limpela ngize ngacabanga ukuthi uma ngomezulu khona ngabe uhleli la eduze kwami ngizwe ukuthi uthini manje lo baba nje bekhuluma kanje ba asizwa lutho
insizwa zalapha ibhinqa amabhayi zemphethe amabhayi awusazi uqephuka amatanga ey'nsizwa hhayi aweyintombi thina sazi ukuthi ithanga liqephukayo le ntombi cha lapha beqephukele ithanga lensizwa washumayela umfundisi wavula incwadi kodwa nje kuthena sekufika kubaba bekhona engikuzwile kubaba ngizwile ubaba wakhuluma ubaba ukuthi ubona izinto ezinhle lapho eSwazini njengoba efikile khona nje wathi lezi zinto ey'fisa ukuthi zibe khona ebuhleni wathi wakhile lapha ebuhleni wakhele ihhola lakhile wathi leli ihhola lakhile ubaba uthi leli ihhola ngilakhele ukuthi ungene u-14 kungene u-23 kungene intaba yepheza uthi ngisazokwakhela elinye ihhola elide kakhulu ushilo ukuthi lizobe lisuka phi liyogcina phi leli hholo wathi laba bantu laba bavimba abantu bangcwele abagcwatha bakhuluma nathi nabe befikile kodwa mhlambe kwesinye isikhathi nakade ungekho ungazi ukuthi kade kukhulunywa lokho wathi laba bantu abavimba abantu ukuthi benikele abantu abanikele ngoba umuntu uyasisiza usikhiphe emaplastikini wathi ngiyanizama lapha ebuhleni ngifuna unikhiphe emaplastikini lawo enihlala kiwo nifike nihlale endlini ezinhle wathi laba abavimba abantu ukuthi banganikeli balethe umnikelo wakhe ebuhleni wathi abantu abanikele belethe umnikelo wakhe ebuhleni phuma kimi lokho ngoba ngiyanizama ngifuna ukunikhipha emaplastikini uthi izinto kakhulu izinto athena ihamba lapha eSwazini efike ehambe eyibuka wabuka izinto ezinhle zodwa uyathanda ukuthi naye ebuhleni lezinto abenazo bangcweleke yilokho ebengikuphethe kaShembe ngoba iSwati angisazi konke akwazi sithole namanzi lapha abangcwele sabe sayobona amanzi safakasha Mshumayeli nomshumayeli ngathi nginikela lapha sengisesidwini wathi masitolo hlalele nesidwini ngezilimi hawu Mshumayeli ngahamba ngafenga nikela mabizo umabuthelezi ngathi babuthelezi uyakubiza uMshumayeli uthi sondele safika amanzi lapha sahamba sathi uku-enjoya wathi ukusi-enjoyisa ubaba asigqimeza sathi uku-enjoya saya emfuleni okuthiwa kusekudliwe kuphi kunama-swimming pool nje sithola amashayini egcwele edamini la-swimming pool amanzi ayashisa hhayi sabuya nasibuya endleleni nasangakholwa ukuthi lo mfule besikiwo yiwo lo obunomfana lo kaMbali othe thina sesibuyogeza thina sesiqedile kulo mfula sifika kunemoto ziyagezwa abantu bayakhatha abanye bayaphalaza kuningi nje okwenziwa kuyagezwa isayidi lobaba nomama lapha kulawa manzi sawakha-ke sacela thina bazosikelela wathi uyahamba ubaba kasigqemeze ethi uyabalandela abafana bathi baba lapho esihamba khona uma uzokuficwa isiyezi ungaqhubeki wahambe balandela abafana ngambona esema ngathi mina hayi kusho i-content yayo lapho ejele wathi hayi ngizwe sengihlala esiyezi esifikile-ke la manzi sawasebenzisa hayi inangenza umhlolo hayi angenza umhlolo kufanele wagaza umzimba wonke kwagwaza umzimba wonke ungitshelile umsibi wathi owafudumeza nje kuphela uwaphuze kodwa hayi kunamanzi abilayo eSwazini bafike baphume ibhala beyowasha emfuleni kuphume impahla iklini aphuma kuleya ntaba okuthiwa umtimba thina ngezulu sithi umzimba kuhle kakhulu eSwazini noma ubaba wakhona ehamba uma kuze uJehova uzomvimba ngelinye ilanga ngoba sithe sihamba sahambe sefikile sekuthiwa hayi usekhona nje uNkulunkulu esevale kusile inkosi busiseni kusile Thixo yethu ekhanya
ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende. Ngisho izinsizwalwane bengibuka isikhathi Shumayeli, buka isikhathi sokuthi sesiyonakala. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu inkosi elanga wayekhuluma ngathi ukuthi kuyofika isikhathi la ukuthi umuntu mayephethe inkonzo bese sibheke ehlakaleni ukuthi akasasibonini isikhathi sesishaye. Ayibonge Nkosi. Umvangeli wangakithi uMbokazi ongasekho emhlabeni wayethi ipolitiki seyande kakhulu esontweni. Sisuka nepolitiki bese sisifaka esontweni. Uma ngizokhuluma phakathi kwabangcwele ngibingelele izihlalo zonke ekhona nabasemoyeni thina mfasana kusikhiphe esontweni masubingelela abavangeli basemoyeni. Siyaphuma nje out. La ekhaya wathi uvangeli uthiwa uma uthenge ikhethi inkosi yasebuhleni usubingelelile bantwana benkosi. Amen. Sihambile kubantwana basezulwini sambona uNkulunkulu muhle ushebe bantwana basezulwini. Engumthandile mina ngengumntwana. Ngikhuliseke ngenhlonipho abazali bami bangikhulisa ngenhlonipho. Engibonile uNkulunkulu ungena emncane. Ubona ukuthi uyahlonipha uNkulunkulu leya ndawo nokuba lapha ya. Ukuthi kazi mina uma ngifundiswa ngenhlonipho ngifundiswa nalapha esontweni ukuhlonipha mina mangena phakathi kwendawo engcwele ngena kanjani. Ngena ngize ngiqethuke. Kodwa engikubonile kushembe into akayenzile mina ngibone into engakaze ngibone uNkulunkulu wethu. Utheme ngena uThixo ekhuluma ukuzisa ubuhlungu ngale ndoda le abakhulume ngayo. Ngake ngayibona le ndoda inamehlo nje amakhulu ngathi isibhukucwana moyibhekile lethu uNkulunkulu. Engiyekubuke ukuthi ngoba uNkulunkulu wakwakhuluma wathi asiphume kulezi zinto lezi zama social media. Asimina yini na engifaka amafoto noma ngiposta uNkulunkulu bese beyamthuka laba abantu abangazi ukuthi ushe ngubani. Asimine na engifaka uNkulunkulu kuFacebook bese ivumbuluza ziyakhuluma ngoNkulunkulu. Lelo cala mina ngoba bona bazi ngaloNkulunkulu. uNkulunkulu uthena singamposti kuma social media ngoba akanawo social media. Asinazo thina ezethu izithombe siposte ezethu. Wayisho njalo uNkulunkulu kithi. Ushembe ukhulume abantwana benkosi ngokuthi umhlangano wasenyokeni wathi umdlokombane wathi noma kuthiwa akasekho noma kuthiwa kuphi akoya enyokeni eyokwenza umkhuleko enyokeni. Ayibonge Nkosi. Uthi ke nesilo samaSwati uthi sithe sathi kuye noma kuthiwa angikho ngihambile ngiye emazweni uboza shembe ulethe umthandazo. Uthi ke lokhu uthi ushembe lento eyasho bangezwe namanje wayenza uthi nalapha eSwatini njengoba umSwati eshilo uzokwenza uqhubeka kwenza. Ayibonge Nkosi. Ngenxa yesikhathi mfuma lenkosi ngizocela nami ukuthi ngingandi kakhulu ngoba bathu babazalayo isikhathi sokubuyela kweladi obathu ngophasi kufanele sithi shaya inkonzo ngoba shomalize bese beyibuyisele. Engikucelayo ngiyacela kakhulu entsheni lengangami ukuthi asifundeni kubi ukuthi umbone umuntu athi yena uzalela kuleli bandla
kodwa enza izinto eziphambene noShembe. Kubuhlungu thina esikhole esifike sakholela ebandla, kodwa masuke izinto eziphambene noShembe sesibuye uthi wakholela ibandla, sikubuka kuyinsizwa leli bandla, sibona utrimile uthi ukholela ukuthi wazalela leli bandla, siyabona uyatrima wena ufuna ukuba ne-baby face. Sikubone leli bandla wena uthi intomba zikubuki kahle esikoleni noma la ufunda khona noma ukuthi inwele zakho zibovu uyadaya kuleli bandla. Inyanga yezulu yathi umuntu inhlasuthi noma uba nodaya kuleli bandla abehlukile nomuntu ophucula ikhanda. Inkosi ayibuseni ngizwile. Amen. Amen. 179 Thixo oli langa le khanya Jesu so
Amen.